dağlıq naqşçı və kompozitor Mahmud Sulaymanның tuyuqsuz vafatı Uyg'urlarni qayg'uga soldi. Bir neçə gündən bu yan Facebook qatarlıq ictimai aloqa munbarlarida el söygen naqşçı və kompozitor Mahmud Sulaymanның 22 noyabr Urumchida 52 yaşında yürek kesil bilan vafot bo'lganlik xabari marhumning vaqtsiz vafotiga bo'lgan qayg'u ifodalangan ta'ziyanomlar ve merhumның xatir suratları, hayat çağıda etkan naqşlari keng tarqaldi. Fakat yürek sarsan qaldi. Mahmud Sulayman 52 yaşlıq qısqa ömrüdə Uyğur xalqı yaxşı gördiğən köplügən naqşlarını icad qılğan və orunluğan talantlıq naqşçı. O kəsbdə texmi örləş üçün armay talmay ügəngen ve izlengen sanatkar bulup, köplügen yaş naqşçı ve muzikantlarını terbiyeligen, hem de ulağa kasıb ve ahlak cihettin ülgü boğan sanatkar. Merhum Mahmud Sulayman 1968 yılı Qashqar şehrinde doğulgan. 1981 yılı Urumchidagi Sanat institutunun usul kasbida o'qigan. 1985 yılı o'qish bitirib, Qashqar sanat öməkdə usulçu bo'lib ishlagan və öz talanti bo'yicha muzik ijodiyati bilan shug'ullangan. 1990 yılı rivoyat muzik atridini qurgan. Ve rivayet Salam Dostlar, Yultuzum qatarlıq ün alğıl lentilerini çıqırıp dan qazangan. 2000 yıllardan keyinki naqşılarıdan Meylimu, Mecnuntal, Gulirana, Erkek, Kelamsan Bahar, Buç Emes, Üç Geç qatarlıq naqşıları Uyghur xalqı en söyüp anlaydıgan naqşılarga aylangan. Fakat yürek sarsan qaldi. Gülşünün buldu xazan. Mahmud Sulayman bir neçə yıl burun Urumchida ziyaret qabul qılğanida öz ijodiyati haqida to'xtalib 90-cı yıllarda çıkargan ün lentilərinin setiliş miqdarının şu çağdala 500 mingdan aşqanlığını bildirgan. Mahmud Sulayman özünün talanti ve yetilgen sanatkar buluş süpütü bilen 2012-2013 yılları Yipek Yolu Sadası programısında yetekçi ustaz, bahalı uçi. 2020 yılı 10. ayda yeniden yolu koyulgan Men Naqşçı programısında özünün yanrak avazı, təsirlik naqşıları bilen Uygurlar kalbide ölçmez izlarını kaldırgan. Ama onun naqşı aytish maharati voyaga yetgan. Muzik ijodiy maharati yuqori pallaga chiqqan. Texmi ko'plagan ijodiy mevlarni o'z xalqiga taqdim qiladigan mezgilida tuyuqsiz qo'zg'algan yurak kesil bilan vafot bo'lganligi haqidagi xabar uning tuyuqsiz va vaqtsiz o'limiga bo'lgan har xil gumoniy qarashlarni barliqqa keltirdi. Analizchilarning qarashicha, Mahmud Sulaymanning tuyuqsiz qo'zg'algan yurak kesil sababidan ölüp ketkenligi tilga ilingan bolsunmu, amma növətdə Uyghur rayonunda yüz beriyotgan ağır zulüm və besimning Mahmud Sulaymandek Uyghur sanatkarlarga eng ağır ruhiy zarbalarni elib kelmekdə ekan. İctimai taratqularda tarqalgan merhumning axiratligini uzatishga oid suratlardan oshkorlanishicha, merhumning jinoza namoziga qatnashganlar to'limi az bo'lgan. Jinoza namoziga qatnashgan jamoatning meyitni öz arzusi ve qaydisi boyunca uzutup, öz layıqida dəfni qılalmağanlığı görünüp durdu. Bu vaqtda turli fikir bayan qilganlarning bildirishicha, eng ichinishlik yeri xalq o'zi yaxshi ko'rgan bu san'atkorni dag'dug'i bilan uzutib qo'yolmaganning ustiga, uningga oshkora holda duo tilaklarini bildirolmagan. Mahmud Sulaymanning eng yaqinqi mezgilda aytgan naqshlaridan bu tush emas nomli naqshsidimi o'zi dush kelgan ig'ir ruhiy besim ichidagi hayot tema qilingan edi. Xazan Çite yiraklarga
düşünüm boldi hazan Çite